poštovani gledaoci. Jedna od radosti ovog Vaskrsa i naša, a želimo da je podijelimo sa vama, je što imamo u gostima čovjeka koji nam dolazi iz Hilandara, jednog od najsvetijih srpskih mjesta. Jeromonah Dositej, gost RTRS-a. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, kad je Hristos vaskrsao, jedna od prvih stvari koje je poželio ljudima bilo je mir. O kakvom se miru radi? To nije onaj psihološki mir koji mi obično srećemo u životu. To je jedan poseban mir koji je posljedica dejstva božanskih energija u nama, Božje blagodati, jer Hristos prvo što je rekao svojim učenicima po vaskrsenju bilo je mir vam. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Ne dajem vam ga kao što ga svijet daje. On u ovoj rečenici posljednjoj, ne dajem vam ga kao što ga svijet daje, naglašava da je taj mir drugačije prirode od ovoga svakidašnjeg mira koji mi imamo, da kažem, tog psihološkog. To je mir od utehe duše, od jedne velike tajne da je smrt pobeđena. Jer dok god smrt nije pobeđena, čovjek ne može imati istinskog mira. Sa pobedom smrti ta radost života se u nas useljava i to je onaj zaista mir života večnoga i zato Hristos kaže mir vam. Kako se Vaskrs obilježava na Hilandaru? Vaskrs je jedan od svetlih praznika i on se zaista nekako najradosnije, najsvetlije proslavlja u manastiru Hilandaru. To pokazuje, na primjer, i samo to koliki broj sveća se pali, znači koliko broj kandila se pali. Mi imamo neke sveće koje se ne pale uvek, a po broju upaljenih tih sveća u crkvi i kandila se vidi veličina praznika. Kad je Vaskrs, sve se upali. Osim toga, kad je Vaskrs, svakom hrišćaninu koji se nađe u crkvi, tada se da po jedna velika sveća, znači manastir daje svakom hrišćaninu veliku sveću, koju drži u ruci upaljenu voštanu sveću, znači do kraja bogosluženja. Imamo običaj da uz tu sveću vežemo i koji cvetić koji se ubere, da kažem, na tim našim poljanama tamo, jer to dodaje posebno tu lepotu. Ta služba je zaista najsvečanija, puno je radosti. U određenom delu službe, znači na jutarnjoj, se čak i izlazi napolje sa moštima, gde sveštenici drže u rukama mošti, svi sa upaljenim svećama idu, celivaju, pozdravljaju se vaskršnjim pozdravom, to je jedna velika radost, pričešćuju se. Međutim, sam praznik Vaskrsenja Hristovog se ne slavi samo jedan dan. On se slavi više dana, cela ta sedmica je u stvari nazvana Svetla sedmica, ona se slavi kao jedan dan. A drugi dan Vaskrsa, znači mi slavimo jedan poseban način što se ide u jednu litiju do mesta koje zovemo Troručica, gde se zaustavilo Magares ikonom Troručice koje je došli iz Srbije. Evo, to je lijepa priča, možda je ne znaju svi naši gledaoci, ja vas molim da je ispričate. Kako je Trojeručica zapravo došla tu? Trojeručica, vama je zaista poznato da je ona dar od svetog Jovana Damaskina, Svetom Savi, dobila je naziv Trojeručica, baš po tom na velikom čudu koje se desilo pred tom ikonom, kada je iscelila odsečenu ruku Svetom Jovanu Damaskinu i on je tad ushićen od radosti ispeo jednu divnu pesmu O tebi se raduje blagodatna svaka tvar. I tad je zapravo dodao treću ruku. Da, tad je dodao treću ruku. Pošto je on posle toga otišao u manastir Svetog Save osvećenog i tamo je ostatak života proveo pišući pohvalne službe Presvetoj Bogorodici, Gospodu našem Isusu Hristu i ostale, to ih pišući, to su službe koje mi dan danas koristimo u bogoslužbenoj upotrebi, posebno taj kanon paskalni, znači ostavio velikog traga u crkvi i on kad je čuo da je Sveti Sava osvećeni proročki rekao da će u budućnosti iz daleke zemlje doći jedan princ koji će imati ime Sava, koji će biti monah, kada on dođe da mu se da njegova ikona mlekopitateljnica i da se da njegov igumanski štab.
Jovan Damaskin kad je začuo za to proročanstvo, rekao kada dođe taj princ, njemu dati i moju ikonu Trojeručicu. I on tu ikonu Mlekopitateljnicu odnosi u Karejsku isposnicu, a štap u Patericu, i keliju u Patericu, a Trojeručicu odnosi u Hilandar. Po jednoj verziji on je dao tu ikonu svom bratu Stefanu Prvovenčanom, po drugoj verziji je nju uzeo car Dušan kad je posjetio manastir Hilandar. U svakom slučaju ona je bila jedno vreme na srpskom dvoru. Na kraju je ona nekako završila u manastiru Studenica i u vreme spaljivanja moštiju Svetoga Save na Vračaru Turci su uništavali hrišćanske svetinje, da kažem, i monasi su se uplašili za tu ikonu, šta da rade. Nisu znali, postavili su je na magare, pomolili se da se sama Bogorodica postara o svojoj ikoni i magare iz Srbije, na neki način čudom Božjim vođeno, samo došlo do Hilandara. Zaustavilo se jedno 200-300 metara ispred manastira Hilandara i tu kad su skinuli ikonu sa njega, onda je i crkva. Na tom mjestu je sazidan taj spomenik u spomen toga događaja i ustanovljeno je da svake godine na drugi dan Vaskrsa, u znak te velike radosti Hristovog vaskrsenja, mi opet izražujemo jednu posebnu radost zbog dolaska te ikone Trojeručice u obitelj Hilandarsku. Tako da se ide tom litijom do tog mesta, pevaju se znači pashalne pesme, vaskršnje pesme se pevaju i tu se osvećuje vodica, kropi se znači ljudi, uzima se nafora i vraća se ponovo sa pesmom u crkvu i nastavlja se znači na trpezi radosti. Zanimljiva je priča o toj ikoni koja je čak u jednom trenutku iznesena iz manastira i bila je u Srbiji 90. godina. Da li ona i ranije iznošena i koliko se to zapravo često dešava? To se jako retko dešava. Zna se da je ikona Trojeručica u jednom teškom vremenu turskog ropstva nošena u Rusiju, da je ona posjetila Rusiju u svojstvu skupljanja te neke pomoći za manastir, jer su bile velike dažbine manastira prema turskoj znači, državi i prosto se nije imalo novaca i išlo se da bi manastir mogao da opstane. To se beleži, onda je iznošena je u Solun jednom prilikom gdje je zaista svečano dočekana. Nedavno su sa Kipra tražili da je nosimo, međutim ipak sveštena opština Svete Gore nije dopustila da se ona iznosi, već je stara, boje se da ne bi došlo do oštećenja. Zna se da je u vreme Rusko-Japanskog rata ruski car Nikolaj II. Romanov molio da mu se pošalje Trojeručica. Monasi su se bojali da se ona neće vratiti ako pošalju ruskom caru, pa su napravili kopiju ikone Trojeručice koja je bila na Rusko-Japanskom ratu, također se pokazala čudotvorna i po završetku rata car Nikolaj Romanov je tu kopiju poslao u Hilandar i nas i danas čuva u Hilandaru. Da li ona još uvijek igumanija manastira? Svakako. To je jedno zaista čudo gdje se ona objavila da je ona neizmenljiva igumanija. Mi danas biramo igumana jer takav je ustav Svete Gore, ali svaki iguman kaže da on je iguman u njeno ime. Tako je i pri izboru novog igumana prošle godine Metodij, on je sam to isto rekao da on u ime njeno je tu iguman. Neobično, evo, pomenuli ste Ruse. Hilandar je srpski manastir koji se nalazi na grčkoj teritoriji, a i Rusi su jako vezani za njega i kroz istoriju i dan danas. Da li danas dolaze Rusi na poklonjenje u Hilandar? Svakako, posebno je bio vezan Ivan Grozni za Hilandar, mi ga zovemo ipak Ivan Vasiljević, zato što Od vas nije bio grozan? On za nas nije bio grozan, bio je veliki dobrotovar manastira Hilandara i čitav jedan južni blok on je bio u svoje vreme izgradio. Bio je neobično vezan za manastir Hilandar, bili su neki ruski istoričari i akademici koji su pokušavali da objasne tu njegovu vezanost za Hilandar, jer on uopšte nije davao toliko sredstava za ruski manastir koliko je za Hilandar davao. Njemu jeste baba bila Srpkinja, ali to nije dovoljan razlog da bude toliko vezan. Proučavajući kad je on rođen, došli su do zaključka da njegovi roditelji godinama nisu imali decu i oni smatraju da je on najvjerojatnije dobijen uz pomoć loze Svetog Simeona, pa da je zato bio u stvari vezan za manastir Hilandar. A današnji Rusi? Današnji Rusi
Zaista Hilandar im je omiljen, uvek su pod utiskom. Čak i ruski visoki političari dolaze u Hilandar. Možemo reći da bliski saradnici Vladimira Putina dolaze u Hilandar, ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva, pa i sam Dimitrij Medvedev pred svoj izbor je posjetio manastir Hilandar. Evo, u dosadašnjem razgovoru pomenuli ste 2 hilandarska čuda koja se tiču porodice. Pomenuli ste lozu Svetog Simeona i ikonu Mlekopitateljicu. Iako na Hilandar žene ne dolaze, iako tu žive samo muškarci i monasi, ipak Hilandar itekako njeguje srpsku porodicu, odnosno porodicu vjerujućeg čovjeka. Koliko je danas porodica važna kao stub svega? Porodica je u stvari crkva u malom. Ta tajna braka je velika jer ona oslikava jednu veliku tajnu. Ona je kao ikona ili slika te ljubavi koja postoji između Hrista i crkve i Hrista i svake duše pojedinačno. U braku, kako kaže Bog, ostaće čovjek oca svog i mater svoj, prilepit će se k ženi i bit će dvoje jedno telo, a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Veoma je bitno da porodica se održi i ona će se održati u svakom slučaju ukoliko bude utemeljena na veri u Hrista. Ne govorimo mi džabe u čestu pozdravu Hristos posredi nas, Hristos među nama. Ako je on među nama, znači to je garant postojane ljubavi, ako je Bog među nama. Roditelji, znači supružnici, oni zaista se pokazuju kao saradnici Bogu. Oni sarađuju Bogu u stvaranju novog čoveka. Jer oni daju ono što oni mogu kao ljudi dati, to je telo, a Bog daje dušu. I sarađuju u vaspitanju, vaspitati, znači celog nahraniti, ta reč stara, vaspitati, znači nahraniti i telo i dušu. Znači ne samo da se roditelj stara u telosnom uzrastu deteta, nego i u tom duhovnom, da mu da primjer, da ga privoli svojim primjerom, da zavoli Boga. Znači roditelji se tu pokazuju kao saradnici Bogu u stvaranju novog čoveka koji nikad takav nije bio i nikad takav neće biti, koji je jedinstven i neponovljiv. To je zaista jedan, da kažem, velika uloga koju roditelji imaju. I jedna od ciljeva roditelja treba da im budu, ne toliko da budu deca imućna materijalno, koliko da budu sveta. Jer to je njihova večna pohvala pred Bogom. Ako im deca budu sveta, Bog kaže: budite sveti jer sam ja svet. A Hristos na drugom mjestu kaže: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači naše stremljenje u ovom našem životu uvek treba da bude ka tom savršenstvu duhovnom koji se postiže s pomoću Boga. Ali evo, danas je jako teško vaspitati dijete s obzirom na to u kakvom vremenu živimo. Da li djecu učiti da podmetne i drugi obrazi, da na kamenu uzvrati hljebom, ili ga učiti da bude dio surovog savremenog svijeta? Šta je dugoročno bolje? Zlo na izgled je često ovako deluje da je ono jače, da je praktičnije u nekim stvarima. Međutim, ljubav je postojanija, ona ima poreklo u samom Bogu. Kaže se da je Bog ljubav i ona ima garant savršenog života. Sama zapovest Božja o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem: ljubite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. To je poziv na jedan savršen život, na jednu takvu upućenost naše ličnosti prema Bogu, tako otvorenost, bez rezerve, do kraja, također i prema bližnjem. I tu je u stvari jedini ostvariv savršen život je život u ljubavi, a ne život u mržnji, život u zlobi. Jer takav život ne donosi mir, ne donosi radost, ne donosi punoću života, ne donosi tu lepotu života. Tako da ljubav uvek bolja. Život u ljubavi je moguć jedino ukoliko smo spremni na praštanje. Mislim da današnji svjetovni čovjek, mirenin, zaboravlja kako se prašta. Kako naučiti da praštamo? Najlepši primjer praštanja nam je dao Gospod naš Isus Hristos, kada u krajnjoj toj njegovoj napregnutosti za spasenje ovoga svijeta, on na kraju
kada su ga razapeli među zločincima, kaže za zločince moli se. I kaže oprosti im oče jer ne znaju šta rade. U tom primjeru Isusa Hrista mi dobijemo zaista najsavršeniji primjer da oprostimo i neprijatelju. Samo onaj ko se sjedinjuje sa Hristom ima snagu da neprijatelju prašta. To je malo neka nadprirodna sila moći oprostiti neprijatelju. U sjedinjavanju s Hristom zapravo vi govorite o činu posta i pričašća, je li tako? Da, postoji jedna disciplina, da kažem, koja nas duhovno priprema. Koliko je zapravo važno da postimo pred velike praznike? Pa značajno je, posebno ovi ustanovljeni postovi koje je crkva ustanovila, da se mi ipak pripremimo da kroz jedan napor, da kažem, i posta i molitve, ne može post da se odvoji od molitve, mi u stvari pripremimo sebe da ispunjavajući te zapovesti Božje, kako se kaže, pobedimo telesne pohote da bismo mogli živjeti duhovnim životom. Jer ukoliko, a post označava baš to pobeđivanje telesnih pohota, a to su preduslov za duhovni život. Tako da je molitva također je izuzetno značajna, jer je u stvari molitva razgovor ljudske duše sa Bogom. A čim pričašća? Čim pričašća je za nas kruna. To je zaista cilj. Izvinite, da li je post bez pričašća besmislen? Nepotpun je. On nije dovoljan. Pričašće, jer nama je cilj da se pričestimo. Kaže se, kaže, ja sam put, istina i život, govori Hristos. I niko ne dolazi Otcu osim kroz mene. Mi, jedući telo i pijući krv Hristovu, mi postajemo kost od kosti Hristove, meso od mesa Hristovo, krv od krvi Hristove. A primamo blagodat Božiju kroz to pričašće koje nas čini sinovima Božijim. Po tom telu Hristovu nama, nas Bog Otac poznaje kao svoje sinove. Evo, razgovor nas je odveo od ove priče o porodici, a ja bih voljela da još malo razgovaramo o ona dva pomenuta čuda, o mlekopitateljici i o lozi Svetog Simeona. Loza Svetog Simeona je jedno od njenih čuda je da pomaže porodicama koje nemaju potomstvo. I to se dešava i dan danas, iako je ona beskrajno stara, beskrajno sveta. Na koji način zapravo ona pomaže i na koji način vi možete da izađete u susret ljudima koji imaju taj problem? Ta loza je zaista jedno veliko čudo, jedan veliki znak nama, jedno veliko ukrepljenje u veri. I mnogi koji su i bili sumnjalice su se razuverili nekim čudima. Ja sam svedok također, ovo mi je 13. godina u manastiru, mnogih čuda koji su se desili preko te loze, koji su ljudi dobili decu, zaista 20 godina nemaju decu, znate koja je to već starost. Ili 15 godina pa dobiju decu nakon te loze. I te radosti njihove kad dođu pa pokušaju da izraze zahvalnost pa počnu samo da plaču. Prosto su, to je nekako jače čak i od riječi. Ta je loza čudesna, zaista data je kao uteha hilandarcima kada je Sveti Sava hteo da uzme mošti Svetog Simeona, to je Stefana nekadašnjeg Nemanje, da izmiri svoju zavađenu braću, a monasi nisu htjeli da dadu, su se bojali da će se tako lišiti blagoslova sveca i njegove zaštite, jer je on osnivač obitelji, a prvi od Boga proslavljen svetac. Zaista Sveti Simeon je jedna izuzetna ličnost o kojoj se u posljednje vreme opet i malo priča, a mislim da bi valjalo i o njemu pričati. Kakav je on izuzetan primjer dao prvo kao patriota, kao vladar. Uspio je da, toliko je veliki da je uspio da ujedini Srbe, što je jako teško. Dao je izuzetan primjer kao patriote, postavio je temelje srpske državnosti, bio izuzetan otac, jer Sveti Sava je plod njegovog vaspitanja. Znači, bio izuzetan otac i na kraju života ima je snage da ostavi presto i da krene za svojim sinom, da sebe posveti Bogu, i on je vrlo kratko bio monah, ali je on od Boga prvi proslavljen na Svetoj gori kao mirotočivi iz njegovih mošti, njegovog tela isticalo sveto miro. Kao takvog monasi su smatrali za jednog velikog sveca i prosto nisu mogli da dadu mošti Svetom Savi, iako je bio on veliki autoritet, nije mogao da je uzme. I zaista desilo se čudo da se Sveti Simeon javio igumanu i rekao da dadu mošti da nosi u Srbiju. I da će za uzvrat iz groba iznići loza
Svetog Simeona. Loza koja će biti blagoslov monasima i da će biti čudotvorna, reći će, ne plodstvo bračnih ljudi. I to se zaista desilo. Iz njegovog groba kroz zid crkve je iznikla loza koja sada ima preko 800 godina. Vek loze, znate da je 50 godina. Još rađe. Ono što je interesantno, što mi je pričao jedan profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, on je posmatrao tu lozu zadnjih godina, ona ima, loze se valjda poznaju po lišću koje imaju, kojoj sorti pripada. Ona ima, na primjer, 5 različitih listova, kao da se radi o 5 različitih sorti. Znate, ide loza, ide jedan list od jedne sorte, drugi list od druge, treći list od treće i tako dalje. I ona se orezuje, znači, na praznik Svetog Simeona, a grožđe koje je osušeno daje se kao blagoslovovima. Naravno, postoji određeno pravilo kako se to upotrebljava. Mnoga su čuda, zaista su mnoga čuda i posebno je taj utisak kad ljudi nemaju dugo godina djecu i kada iz fotografijima potkrepe gde, kaže, idježe Bog hoće, pobježdajca jestestva čin. Tamo gde Bog hoće, pobeđuju se prirodni zakoni. Jer Bog je i dao te zakone, znači on može i da ih menja. Bogorodica, mlekopitateljica je još jedno veliko čudo koje se tiče porodice. Da li možete i o njoj da nam ispričate? Ona je zaista jedna od najstarijih ikona iz vremena, znači, početak 6. veka, 500 neke godine. Bila je lična ikona, kažem, Svetog Save Osvećina, koji je na poklon podario Svetom Savi, koji je 7 vekova posle toga došao u njegovu obitelj. Zaista to je jedno veliko čudo. I ona je neobična, posebno po tome što je naslikano kako ona doji Hrista. Ta ikona je zaista dosta retka jer se tu naglašava i ljudska priroda Isusa Hrista, da on nije samo Bog, nego da je on zaista istinski čovjek jer on sisa, on se hrani mlekom. Znači, ona je ta koja njemu kao čovjeku daje život. Iako je on izvor svakog života, ali zaista je ona njemu majka. I evo danas u srpskim porodilištima vrlo često može da se vidi reprodukcija te ikone jer je dojenje nešto što danas doktori smatraju veoma važno. Majka Božja je zaista s jedne strane zaštitnica onih koji žive devstvenim životom, kao monasi, monahinje, a s druge strane je ona opet zaštitnica majke. Znači, tako da je tu i monaštvo u pohvali i brak pod blagoslovom. Zaista, naša crkva zaista blagosilja ta 2 puta. Koliko je važno imati blagoslov za brak? Pa, kaže se tamo na jednom mjestu u Svetom pismu da apostol Pavle govori da sve što se čini bez blagoslova Božijeg, kaže, je grijeh. Znači, sve što mi gradimo u suštini bez Boga na neki način je malo i bezbožno. Ali kada se gradi, a Hristos kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Ja sam čokot, a vi loze. Znači, i ta zajednica braka, ona treba da se gradi na veri u Hrista. I tu je blagoslov. To je zaista blagoslov, znači, Božji. U zapadnom svijetu sve manje ljudi odlazi u crkvu i sve manje hrišćana. Nekako crkva je skrajnuta u sasvim drugi plan. Kod nas to još uvijek nije tako, međutim i kod nas je, iako se crkve grade, dosta praznih crkava. Kako vratiti ljude u crkve? Prvenstveno mi trebamo biti so zemlji, mi trebamo biti svetlo svijetu, znači mi moramo biti miris Hristu. Znači, mi trebamo sebe da ukrasimo vrlinama hrišćanskim i to će biti ono što će svakog čovjeka privući, jer je čovjek stvoren kao dobar. I on, svesno ili nesvesno, je željan dobra, a ne zla. I on je stvoren po liku Božjem i najprirodniji pokret čovjekov je pokret, znači, ka Bogu, pokret ljudske duše ka Bogu. Znači, ukoliko mi smo istinske sluge Božje, utoliko ćemo mi biti, znači, dostojni za misiju da ljude privučemo ka Bogu. Ukoliko, to je jedna od osnovnih stvari. Znači, vera ne biva bez propovedi, a zato se treba pripremiti. Znači, treba čovjek biti primjer za to. A koliko je naše sveštenstvo spremno da danas u 21. vijeku odgovori zahtjevima savremenog čovjeka? Teško je dati odgovor na to pitanje. Zaista, mi sad živimo u jednom vremenu gdje
smo pod nekim pritiscima, da kažem ovo svetskim, gde su naša čula bombardovana spoljnim utiscima, gde vladaju neke ideologije koje nisu saglasne sa učenjem hrišćanske vere. I danas čovjek nekad često olako kaže da živimo ko sav ostali svet. Međutim, to nije hrišćanski put. Mi kažemo da je uska staza koja vodi u život večni, to znači da ne treba sve probati u životu, nego nam je Bog dao razum, pa da možemo da vidjeti, slobodan sam sve da činim, ali mi nije sve korisno. Znači, mi kao hrišćani treba da razmišljamo da li nam je baš sve duhovno korisno da činimo. Znači, ne trebamo da radimo sve što ostali svet radi, nego ono što je nama korisno i spasonosno. Evo, došli ste sad do jedne velike teme i pravoslavlja i našeg svetosavlja, a to je sloboda volje. Šta je zapravo u suštini pravoslavlja? Da li je to sloboda čovjekova da izabere, a da izabere Hristov put? O toj slobodi može se zaista razmišljati na više načina. Neki često slobodu shvataju samo kao izbor između nekih nužnosti, ali to onda opet nije puna sloboda, dok neki na neki način tu slobodu smatraju kao neki način postojanja na božanski način, gde čovjek, ta sloboda koja je posljedica delovanja Božje blagodati u nama je drugačijeg kvaliteta od one slobode koja je posljedica izbora između ovoga ili onoga. Naravno, zašto je Bog nama dao slobodu? Zato što ljubav uopšte ne bi bila moguća bez slobode. Znači, gde nema slobode, tu nema uopšte ljubavi, a naša vera je prvenstveno vera ljubavi. I pozvani smo da postignemo ljubav, a to znači da imamo slobodu, da smo slobodna bića. I još je jedna važna stvar u svetosavlju, odnosno pravoslavlju, a to je sabornost. Možete li da nam malo razjasnite taj pojam? Pa vidite, i naša stara reč crkva znači skup, skupština, što je, da kažem, saglasan sa ovom reči sabornost. Mi smo pozvani da budemo jedno u Hristu. Kaže, tajna crkve je velika, znači Hristos je glava crkve, a mi smo udovi pojedinačno. Kako su udovi tela upućeni jedni na druge, ti organi, svi koji, znači ne može oko reći, kaže, prstu ne trebaš mi, ne može uvo reći, nozi ne trebaš mi, znači sve potrebno. Sve organizmu je potrebno i sve je upućeno jedno na drugo i sve tako treba da bude skladno kao jedan organizam. Tako da i mi u suštini kao hrišćani ne treba da budemo kao individualci, jer ljubav je moguća samo u zajednici. Znači, treba da budemo upućeni jedni na druge, toliko, da kažem, upućeni da možemo drugog voljeti kao samog sebe. Jer kaže, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Sama ta zapovest govori u stvari o toj sabornosti. Ponekad je to jako teško u današnje vrijeme. Da li imate neki praktičan savjet ljudima koji se mole, a koji ne uspijevaju da se isključe iz svakidašnjice? Mora čovjek početi jednu duhovnu borbu da pobedi tog starog čovjeka u sebi koji, da kažem, robuje tim varljivim željama koje ga mame i varaju. Znači, bez tog jednog pokreta ne možemo govoriti uopšte da će išta postići. Bitno je da krene, da se nada na Boga, da se moli Bogu, da znači trudi, svaki dan gleda da učini nešto, da napravi neki korak napred, da razgori u sebi tu ljubav Božju u sebi. To je kao, na primjer, kad imate jednu vatru. Ako ne dodajete drva na tu vatru, ona se ugasi. Tako i u duhovnom životu, ako mi ne dodajemo ono što će razgorevati našu ljubav ka Bogu, ta će se vera ugasiti u nama i ta će biti vera besplodna. Mi u svakodnevnom životu, iako smo rasejani, kažem, govorim za ljude koji žive u svetu, u monaštvu je to sasvim drugačije, jer su tamo je sloboda čula od spoljnih utisaka velika i uslovi za pažljivu molitvu su veliki. Čovjek koji živi u svetu je često, da kažem, ophrvan brigama raznoraznim, jer ima egzistencijalne brige, treba da jednostavno mora od nečeg da živi, a opet ima potrebu duhovnu, jer Bog poziva sve ljude da postanu sveti. Kaže, budite sveti, jer sam ja svet. Kako sad to da ostvari u tim uslovima i koliko je to moguće? Moguće je ako dan započinje sa Bogom, seti se Boga, ako kaže, evo dan koji stvori Gospod, radujemo se, veselimo se njima, ako taj dan
u tih nekoliko trenutaka zamisli kao dar Boži njemu, da u njemu ostvaruje svoje večno spasenje. Da sve što doživljava u toku dana na neki način doživljava kao neki dar Boži koji mu potrebno da se duhovno, bilo dobro, bilo zlo, ali da ga dostojanstveno to susretne na hrišćanski način. I onda svaki posao koji započne da se pomoli Gospode, ako ne može drugačije, Gospode, ovo tebi neka bude na slavu. I taj trud, samim tim što to posvećuje, Bog će mu primiti kao molitvu. I onda kada dođe i kad završi posao opet da se zahvali i kad dođe da veče da se pomoli, zbog jednog takvog načina života Bog mu daje da mu molitva bude pažljivija. Nego ono koji čitav dan uopšte ne razmišlja o Bogu, pa onda kad dođe, onda mu taman počne da se moli, padne mu nešto napane, padne mu drugo. Pa nema pažljivu molitvu. Da. Upomenuli ste sad još jedan važan pojam, a to je pojam radosti. Pomalo zbog sistema u kojem smo živjeli 50-ak godina do 90-ih, pomalo zbog života kojim danas živimo, a možda negdje i zbog pogrešnog pristupa nekih sveštenika, mnogi ljudi doživljavaju pravoslavlje kao nešto strogo, jako ozbiljno, nešto gdje treba biti uštogled. A zapravo pravoslavlje je radost. Da. Pravoslavlje zaista daje veliku slobodu čoveku. Izuzetno veliku slobodu čoveku, a ta sloboda, ona nosi sobom odgovornost. Kako ćemo ju upotrebiti ili zloupotrebiti. Da li ćemo to vreme života našeg upotrebiti na spasenje ili ćemo ga prazno provesti. Najviše se ta radost osjeća na bogosluženjima. Tu radost života, zaista, o tom cijelo evanđelje govori. Znači, radujte se, kako kažu anđeli kad se rađa Hristos, jer se danas rodi Hristos spas. Znači, i opet i Gospod po vaskrsenju opet govori, u stvari anđeli govore radujte se, Hristos je vaskrs. Znači, naša vera je vera radosti. Mi smo pozvani da budemo sinovi Božji, a ne sluge. Da li takva hrišćanska radost znači da treba da uživamo u svakom trenutku svog života i da zapravo postupamo onako kako nam naša duša nalaže? Svakako da mi trebamo da imamo tu radost života, ali mi treba da osluškujemo svoju savest da bismo prepoznali da li je to saglasno Bogu. Jer dok mi ne pobedimo tog starog čoveka u sebi, moramo ipak osluškivati svoju savest da ne bismo ipak krenuli nekim putem koji odvodi od Boga. Evo, u posljednje vrijeme mnogo se priča o obnovi Hilandara, naravno to će biti naša tema razgovora, ali mene zanima da li je neophodno da obnovimo sebe duhovno i duševno da bismo mogli da obnovimo svetinje kao što je Hilandar. Obnova Hilandara svakako, mi smo je tako i doživjeli prvo kad se desio taj požar. Da li je ona bila opomena? Pa ne moramo shvatati uvek to u nekom negativnom smislu. Zaista ima neki sigurno promisao Božji u svemu tome, ali možemo shvatati kao jedan podsticaj na neku duhovnu, kažemo, obnovu. Jer sama obnova tog manastira nas prvenstveno podstiče da mi treba da se obnovimo. Jer zato smo i pozvani da se preobrazimo i da se ugledamo na Hrista i da na neki način se približimo Hristu. Kao što se i ta građevina, kažemo, strada i treba da ima obnovu, tako i mi u životu nekad stradamo i treba da pretrpimo jednu, da kažem, obnovu. Jer bez te obnove duhovne mi ne možemo postati sveti. Evo, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, vi ste pomenuli da možda ima ljepših mjesta i sasvim izvjesno ih ima na svijetu, ali nema svetijeg mjesta od Hilandara. Čime je on zapravo tako sveta? Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku kaže: sa ovim se mestom nijedno na svetu ne može uporediti. Svakako po lepoti ima mesta koje su i lepša od Hilandara, ali kad on to kaže, to se prvenstveno misli na ono što on pruža u duhovnom životu. Ne treba ni od Hilandara praviti nekog idola, ali to je jedno mesto gdje su mnogi ugodili Bogu, mesto koje pruža izuzetne uslove za postizanje cilja duhovnog života, cilja hrišćanskog života, za sticanje Duha Svetoga. U Hilandaru se nalazi jako puno stvari koje su važne za duhovni, odnosno i kulturni identitet srpskog naroda.
Recimo, manje je poznato da se u Hilandaru nalazi jedna od najvažnijih slovenskih biblioteka na svijetu. Da se tu nalazi niz rukopisa, niz prvih štampanih knjiga koje su neposredno posle Gutenberga štampane i kod nas, znači da smo mi tad bili vrlo moderan narod. Šta sve zapravo ima u hilandarskim riznicama i da li je to sve sačuvano uprkos velikom požaru koji se dogodio? Na sreću, svo to blago se nalazilo na suprotnoj strani, znači od samog požara, i da je došlo do stradanja toga, to bi bilo nešto nenadoknadivo. I mi imamo tu radost da je ipak to sačuvano, što nama daje neki kontinuitet. Izuzetno velika je to riznica. Sama rukopisna knjiga ima oko 1100 rukopisnih knjiga, možemo reći da sama Srpska patrijaršija ima oko 800. Da za 300 knjiga rukopisnih od 12. veka ima više u samom Hilandaru. Bogata arhiva od 1615. za svaku godinu do danas. To je jedno od najstarijih srpskih arhiva. Izuzetna etnografska zbirka gdje imate oklop iz kosovskog boja, gdje imate strele, tobolac, buzdovan, što mi slušamo iz tih epskih pesama, ali to imamo priliku vidimo baš istog vremena kako to izgledao buzdovan. Sablje kroz 8 vekova, razne stvari iz nacionalne istorije što se čuvaju. Tu su se sačuvale. Pehar cara Dušana od Slonovača iz koje on pio vino, na primjer, to je isto interesantno vidjeti. Ogromna kolekcija ikona, oko 800 ikona tih drevnih postoji. Onda vladarske povelje. Možemo reći da od skoro svih Nemanjića imamo vladarske povelje sa njihovim potpisima. To je izuzetno, znači da ne kažem drugih povelja, drugih careva vizantijskih, ruskih, bugarskih, vlaških vojvoda i tako. Neki od tih povelja govore i o tome da je današnja teritorija Kosova i Metohije zapravo bila u vlasništvu manastira Hilandar. To se malo zna. Da, to je, malo se zna, malo se o tome govorilo, posebno u tom periodu od posle Drugog svjetskog rata, kada je crkva na neki način bila van političkog života i nažalost šteta je što nije korišćeno u toj dnevnoj politici i to kao argument, jer mi možemo da kažemo da je to nekad bilo naše, daleko u prošlost, znači bilo je naše, to već povelje stare 8 vekova, 7 vekova, 6 vekova govore da je Metohija hilandarsko imanje. Zapravo to i znači. Reč Metohi znači crkveno imanje. To su znači sela, to su imanja koje su srpski vladari poklanjali manastiru Hilandaru. Još jedan od zaloga čiji svjedok je hilandarska riznica je zapravo očuvanje jezika i pisma kao nečega što nas čini onim što jesmo. I tu nam je negdje vrlo važan Hilandar. Šta vi mislite o tome? Pa jedni od prvih pisanih, da kažem, izvora na srpskom jeziku, srpsko-slovenskom tada, se nalazi u Hilandaru. Znamo da se u Hilandaru čuva hilandarski tipik Svetoga Save i karejski tipik Svetoga Save koji on svojom rukom pisao. To su zaista retke stvari, autografi gdje znači svojom rukom pisao, koji su sačuvani. I tu su pisana čuvena žitija Svetoga Save, Svetog Simona, koji je pisao Domentijan i Teodosije. Sveti Sava, završavajući svoju knjigu na grčkom, kako bismo rekli, novokanona, na srpskom zakonopravilo, on i govori za blistaše ove srpske knjige koje dosad behu pomračene mudrošću grčkog jezika. On tako lepo to govori, ali hoće da kaže da smo se mi oslobodili, da se on kroz taj tekst oslobodio tuđica i da je uložio jedan veliki napor da sve te termine, za te sve te termine grčke nađe odgovarajući slovenski termin, odgovarajući slovensku reč, i on je kovao od slovenskih